Kebiar Wanita Duta Kabupaten Badung, baca ngaturang tari kreasi, sane memurde Gori Tale. Gori Tale, mewet saking kalih kruna, inggih punika Gorite lan Tale. Gorite inggih punika gerite, lan Tale sane merupa satua. Karya puniki nyeritayang indek gerita sane megenah ring tengahing segara. Gerita inggih punika sarwa biyota sane wicaksana. Ipun uning ritat kala jagi ngemetuang senjata utama sane merupa tinta. Mewit saking indek punika pengkarya solah jagi ngaryanin gerak minakadi gerita sane medue tentakel sane lemuh tur alus. Nanging gerita punika taler medue bayu sanes siteng lan ageng. Mewit saking paripolah gerita punika taler kekaryanin lan kerip tayang gerak tari kreasi sane pole kecingak ring wangun kelemuhan wiraga. Penata tari I Gusti Ayu Sukmayanti, Niputu Lesliani. Penata tabuh I Wayan Gede Arnawa. Pembina Anak Agung Gede Lanang Ambare, I Gede Suparke, I Komang Sumastra Jaya. Kostum by Agung Rahmaputra dan Cipta Karsa Pancar Langit. Pendukung karya Sanggar Pancar Langit. Kru Suara Pala. Penanggung jawab Bupati Badung. Inggih idadane sareng sami sanewang yang titiang ngireng saksiang tari kreasi Gori Tale.